Izimbala koso a pusna nibeso bank bana terati limonta kungana tiba kota sangote tila kusunanga tikodono dalmoti be Afrika itena la zone gangona ti a sangoni yo tonso et que on a kotel ti a sangona molongoni okona oko Bumbiso asa kusa biti l'état pepe soit Irina tene perli crochet Z a Sara akusala so abatene ti akpingba ayanga ti akusala so lo serni lo ziangani polele na la poste soit on angwetimbini kapati tambula ti kusala susi ala sarani fade ko asangondagina ti asanguso gana mbagi atene so bambumbu tene ti akusala ti yenga okoso azatene tsaye lungwa keke angbanga la koti tambula landimbi so bambali ti asangoni ko la fade so yekikir ti tene asayan na sanguni na molongoni oko na oko Tifanu seni ibarale tene kinangiati yambala na yati akuta sanguso yeti fanala beningba so bateneti akusala ti leginga na lekerango agbagbara Bertrand Arthur Piri yamba na laposo so a on a gereti akusala so bateneti lekerango legeso si ayerena tene corridor 13 si ay kinangutimi tambla kusala sur le sarani na la poso so mboko na la souci ay kesa kusala nduru na terre ti lotinga sanglando ni fadu wago singati so ki Eric Vudakba ngoya solo kira watati bongia lo ki pasura isango ndoni Yambango akusala susi abatene ti pialo so irini ayke corridor 13 na legiti lekengo legiso alimbiti timbi kodo sisi ti Congo na kodo siti bi Afrika ngana ti Tchade ayke amini akozo akapati kusala susi alimbiti mupasa tinga tongana isi akusala ni atambula we aka kusala so abatene ti lekengo alege lekengo atereti alege ngana ayongoro legi susi akusala ni alimbiti tene atambula na talegini na ngwechi tambula ti bebengondo so amulegi na belegi ya Bertrand Arthur Piri na la koso amupe kotulo tieda na akusala so asara ni awe ayke tatene biani akusala so atambula na talegini yusa pika betimbe yake so tonga na legi tipika ngulisu biati kodra pika si wara legi so ilekela so gi tilumuna mbaiki tibungu jusqu'à Bosarangba soit kana yati pialo so ira tene corridor 13 iga iba kwani legi ti corridor 13 so legi ni atambula njuni la sa legi ni njuni ne yati ville mbaiki ngakwe igwe ibai so yati ne voire ama bana yati ville mbaiki aleki yati ville mbaiki pendre kanevu yati ville mbaiki aleki ni pendre aza panneau solaire pendre sokwa gina di pialo ti sidi 13 sola na londongo na batati mbaiki tigwe na kodo ti Bosarangba so ayo kilomètre bale omana na nduni mbasambala belegi ya Bertrand Arthur Piri na la koso amupe kotulo atambula akono oko ngala luti na kando tiba ando susi akusala ni atambula na talegeni pepe seli mbitu muta tenelege na aboko de tikiri sa kusala ti alada pota kona tambula njoni mais akikite so ngati munjot ni reserve amena keta kwani tambula legeni kwa biani pepe aliyanga legeni hapa no adati na signalé geso ake école geso ake pont geso ake tournant ibani njoni pepe ndochi legeni ambena dodan ala sara ni kwe njoni pepe ni bani tenala lekeninga na ambena kota ciment smo bak zana tereti legeni na tereta tournant no auto déraper le gwesi le pika ciment ni le moyen de legeni to le tinya ti duka a ciment kwe ala zani na legeni kwe njoni pepe a gereta amena keketa kwani so atia so yunda ti tene na yati dimanche uta a entreprise ni abale gina lekenawe tonga na kwani so aira tene yati suno mboko so inale isu so aira tene contrat ni so tene ga encore na yati ndeko ibani tonga na limbi na legini na legeti suno mboko so suni so kwe alingi njonawe donc fatu bande legeti tene asara kota matanga tene ba lege so na yati corridor 13 na legeti anga so biati ko damuso legeni so alondoge na mbaiki jusqu'à Bosarangba so aundi biani na taligina we si ona mbeni kwa nada wanko awokwe atangatia kusala susi aba tongana aini atambala na taligini ko pepe fadi ekesara kusala so na yati alango balia ko so aikega si tongana kusala so awunzi awe akumulege na ko city bi Afrika ti wara lege polele so limbitu muta tenelege na wa bi Afrika so ke batene ti ekonominga na kusala ndende ti tambula yamba e fanala so pialo ti corridor 13 awara mungu mboko na lege ti defango nginza idagogoro ti kolote Afrika so abatene ti maingo
ikira singi la mingi vuda kwangu ya teneti ya sango suwala muna mingi tikodo sango tikodo la ko itifana benibia sa batenti mo mboko na zusu aikena itingangu azila sula ndapre su na mbegi tindoti onga tengo didingu so akela ja plaza na batati bongi mbeni bombi sosi ya tingiluna la so agana yeriti bombi tia bakodroti Afrika sundo erini aike arc sur les tamblati kusana batati bongi sosi ala gatene ala buma mboko na kodroti be Afrika ndo teneti lege sosi Afrika ni tia birana teneti ay sosi aike ngurukazo ala ke gatona sosi muzu France na tene catastrophe et que zile gina la tima sango dana ngati Martinez gayo na legeti kwaso ala so aike awa mungo maboko so ala gana iriti arc agana yachimbeni kota bumbi na kodoche be Afrika gango chala aike chimu maboko chitene afalege na akota zo chikodoche so aike na ndoti kundu cha echingangu so aike sinazo nyesi ala limbisara chiwarangu mungo maboko chindo kwaso ala ikeda na yati zingwa chikota bumbi ni na pekoti zoni gango so aike mokonzi gbata ti premier arrondissement atene aduchi fade mungo tene ti loso logana iriti art so na yati tene ti lo fatene alingbi ti tene iinga sione so ekega si imu devant ni ti tene ikanga lege nani si agangangu pepe ima gbenyo gbea so le kefanai nzoni so kusala so ita so agati sara aikega nani na kodotie sosi aita chi ala garambagi chi kimbeni bundiso kinaya chi kuta organisation chi ina africaine sosi ala bibacha nando chi tani chi ai chi paliso abisina la population na tango chi a cha changement climatique donc pas tango sosi ina pika innovation mingi comment bala kusuku donc ala bati tani ala maboko na mais na yachi kumbi chala ni kwa sola gesa mingi ya petite ne tomana la baba ya suku ala ego na nga chumbu chibali tomana so tomana ndini kuta aya ndini kuta pala kita ala dekochi ninga maboko de fati tenisa kwa kuita population tenemu a donné un nombre de charges à Kingaluni tomana sosi ala bala so ak ga c'était là so asa kwa na maboko na maboko chitene izianga chibundi so isara kwa chitene tonga na bagini fasi fati ala gini maboko ni ala isa kwa na iriti ina africaine akenzone inga itene kota matanga ti zingo yanga ti bumbi so polele aike bande gigi kekereke na gbeti kozo gbeyon bia Felix Molwa Tonti souhaite fadene ti asanguti egawa kingbi na la poste soso a onsi pialoso irni nangati kodro tene perli crochet Z de main dans la main azianga poleti akusala solo ke sa na kodro ti be Afrika ifanala eke ginango timini matanga so adutina mbege tin doti yanga na yongo de dengu so eke golf palace na batati bongi ikizli gina la ti masangu na yanga ti Larissa Agundukwa Bumbi ti perli crochet Z de maboko na maboko abagiginda liti mystère de Dieu quoi les zéro masekawa liti be Afrika songutule ke balu senota na lege so teneti mungo azona kwa angba ti sarangangu mingi na popoti amaseka na kodo sisi be Afrika si bumbi ti perli crochet amu maboko ndali ti mungo ngangu teneti ndara kode na leki sarango anzene kusala ti maboko ti muna nduzu tene ti konomi na maingo ti kodro angia ti ndara ndende nga na fango polele aye ti ndara kode abagigi na ngoini atalonso ake caché ye ti fani na gigi ti créé à sac en perle à bongo titene ifani na gigi titene et développé na kodroti imandana ndwape ndarani bi gwenando ti réseaux sociaux bi télécharger à vidéo so ake fa fungo a sakni na abongoni ni lasi bi télécharger ni à base ni lasi a edembi titene bi perfectionner niveau timbi na ndoni titene bi sarani ambati bi awali ala arrêter titene ala vendre terre ala bangati nginza ala arrêter
ti sara ye kiri ala nulitiala ti créer ti warambeni idée au lieu ti tene ala gonando ti réseaux sociaux inutilement ti bagi a vidéo so ake fasioni lege na ala gwe ala gi yeso apeti tene a aider ala tonga so si migwe mbigi a vidéo so si a aider mila so ti tene yeso a bagigi et na connaissance on zapa munala alingi si tene a aider ala ti tene ala bana yati norme na yati dignité ti ala ti tene ala bi dignité ti ala si siape et ti face na ala so perlu crochet z de maboko na maboko amungangu ti lo kweti tiribira na legeti tumbango yere na kodose se ti be Afrika lakoni ati asango ti kodoso ti fanala ungo ti azo wala dasi ngbango okolanduni uta so si akotangu za plaso lana pika na yati anze so a on bwembwe na ati avaka ti sakai oko use uta banda petene sambianga na bimbo uta awara biri mini mungo mboko na legeti koforo susi atunangoti mini matanga so adusambege ti dalikole ti sakai omene susi aikena yati bimbo uta Alphonse Zone tateneti asango tatene akela so achinati akpale sosi atambulando na mbagi ti vakati sakai chilundo na sakai akoti sina omene banda sambia kpetene nga na bimbo sosi dachala akumbi na pokochimbili kota pupunga na ngunza pa sosi atiandoka chilondo na nzechi avril chisina nzechi mengusa kuse na baluse na omene iungo chala kwe ake ngbangba oko na ndonu ota ngiza sosi amuna itaso ake saki balimbrambra na uku chingiza so akatambula na kodroti sosi ake Croix Rouge Centrafricaine chi kodroti mamboko na Croix Rouge chi kodroti Néerlande pialoso akabateneti chak paleso ake chi sosi irini ake assistance en cash so amu mamboko na aitati songbati akpaleso ala warando iunda tene na komo konzichi comité local ci Croix Rouge bimbo lo satena ndonai na nzeti avril 2026 meni kota pour ça l'année na ati secteur ti Sakai et aita mingi tatala buba aita so tatala buba comité local ci Croix Rouge ci bimbo aunda mamboko na partenaire ci Croix Rouge et puis notamment Croix Rouge néerlandaise qui a eu d'atteindre l'asso localement avec la itaso si par les soins c'était confort so si amna la 15 000 francs CFA so si l'asso amna itaso si par les soins na ati critère sélection aka itaso si data la kumbi biani ameni so si bagati dani aussi a kumbi ameni so dani ambana tingu et puis liati et puis amena itaso ti troisième âge so si langonati dani si dani aussi abuba ake so si amana ilegiti tene sorazo so laso si akora kete kokoro kana mbagi teneti akusala so bateneti zingo azinati batati bonga na kodo susi angurulo ala so ikisa kusala mbegeti ndoko benebga so bateneti singa na seduti ati kodo asara na lapo so so on akusala so na begeti garati wango so ikenati bava kamba sambalati batati bongi ikizlegi na Emmanuel Pabandi nzaka timoni sanguda aikendaliti bango pekoti akwa ti kodro ti laposo lango baluse na use tinze ti kukuru so ikeda so biati kodro pose fose akonj twadira amulini na mbage ti garati wango na ti gbavaka mbasambara ti bongi si gbeyon bia so akebate ti sir na seduti na ti kodro watongolo show bienvenue zokwe ayeda ti sa tambla ti kwaso na ndapele so ti ba na legewa si amungo yanga songurubia amu na awakango ye ala so aike sara akwati dengo buze ndende na mbage ti garaso si ala ike za kumbatara na ndoso fade ala lingi ti za da pepe si aike kanga lege ti swangu tingu si pale aike sina mbage nika ti tene loyinga mbrimbriso ala mayanga tingurubia si ala limbi fade ti zi akungbaso ala za na andoso mokonzi ti ndokwa ti kangoye na garati wango pakara Yaris Simon de Sirène lo fasongia sibeti lo mingi na legeti sango kwa maboko na mboko na ngurubia mbrimbi na legeti ndokwa ti gbenye gbaso ke bata ti si na seduti
na iya ti kodro ti tene ala sara kwa ti tene ndo ti kangoye na gara ti wango so aduti nzoni. Eba ke gilando ti sango su sa ko joka pati a sango ti a kondani ker singila mingi ta kosu ala sa ber konati a sangoni e ke gufade suna u se kapati a sango. Na useka pati a sango tonsufadi tenaliti a sangoni yinga okoso azateneti lungo akeke angbati tambla na gbatati bongi akitenti tene sosi ambini a gbenegbiaso agola sokaso na linia ke gbenegbiaso abateneti fangongbanga Arnaud Dubai abazen si alagona kandosuka tene alagu alalu akiki teneti maingoti kodro tibe Afrika ikwa sango sundaliti Benjamin Ringinga na Rodrigue Fetem Adutimbi, il y a les coatères dans bon ami ambiti vous sans qu'on a ti muzu franzi à l'Amazon. Langu use chi yenga susi asorona ti lungo akiki na korotie be Afrika na ndochi ototi bazu bangi asara laso azwa gagbani mingi susi biani aki agbeobia na ala sukwe akia wakwachala si asupe agufadeka efanane tenen ala sukwe aga ala ki atungana a makunjichi ndokwa ala so aki a waenda nga na ambira mingi chikodo susi fadia yida chitene ala gufade so chitene ala lu kiki na ndochi ototi bazu bangi efanane tene ala sukwe aga na iricha am gouvernement chala ala kifa bibe chala na bango nduchala nga na poroso chala ndali chi lungo kiki na nduchi ototi bazu bangi so akina bageti banguma ko jolani lango so ikisara kinyi lango ko ya iri ni journée nationale de l'arbre mais na nguso ala changer ala bien yani ala ka semaine nationale so ndo ando kwa tiko doti ko tika tulu moto mana inga lungo kiki ya yesu si aluna na beti so ko ko besoin ngati te meri zo vumo na ngwa so ko mo doti na ndoti kigizo zo ko bare ko beti wara ninja pa beti wara bumba pa benila japa beti mu nengira mo pa mais lungo kiki ya yesu akutinga mini ya kwa akiyeso so akoko ali misa même na yati bagbati so akoko ayi zilu kiki et comme ngoro bia muyanga iso ika surtout kwa ti l'état ikipe kiti mayanga ti gouvernement ikipe kiti mayanga ti gati kodro iga ti sala kwa so kodro munda ni sala la so iga gati lukeke akinangia na betingi parce que la base ni sala mingi ici même nduru na 400 mangosho ici même nduru na mangosho ti gati lukeke so isa kwani asala ki ketengonga ton balota konso kwana unji ndo so mune isa kwa mingi hapa no biye ki tibipika sango na lintia itati économie forestière soit la bulitala tala leke langoso baba atonga na me atanguso na o isa di lango ako atine journée mais na nguso atine semaine donc mo bati langoso na leke ngoni na itati so gona ten na kando tia gwene biasi bia chikoto yida na pekoni baba la so muyenga ako atonga ni biri baba kodotiko so présidence de la République Assemblée nationale primature na institution quoi bire ga luki kibani là so bambi tapiti ministre de finance africain du conseil ministre ti mine quoi parce que baligué ti éducation communication et puis nambi na TPI quoi là so igabusi na itati so quoi ça quoi terti ga luki kibani donc bangondo ti nguso akaso ini atambla njoni ba tonga na luki kilango ko etona mo luki kilango yenga ko wala so une semaine akibani mo ba nombre de temps so mobiliser et puis qui la bangi qui pepe et acha kita porti ko zo ko mobiliser donc tingu soni so bango doni na lekango ni ko amungi na beti mi soni akati so si biati kodro fo sa de kal fladira sidina ni on penser depuis là si le ketete ne sur le ketete so là bas atondani biri unda la correcti ministre économie forestière titene asara réforme au lieu titene façon avec journée nationale de l'arbre non avec semaine nationale de l'arbre dans tondani biri la lundi so biati kodro veni na liti première institution ti kodro so à présidence on va assemblée nationale premier ministre à président institution si là so asi tout ti a membre du gouvernement si nous aussi il a collaborateur ti éducation quoi gambi conseil
Asarande, calculer la journaliste, il tout dans la barre résultat, il a doit choper là. Surtout à mon numéro 10. Alors il y a numéro 10, c'est notre équipe de football avec un milieu du terrain distributeur. C'est pas jusqu'à ici la toujours à l'outil auto. Il doit que Bani c'est une aussi la Itati, nous, so voiture en bloc 13 la terrain. Le father nous na maboko iba itene. Ti bana unja so mu maboko ro. Ba mo inga pe wala meni kete ti beti sese. Ti pe ko fadande wala sengi. Naki nangia si dala su tene ikekeso. Nangia mangati use. Okoni ati Diaruso bango de tipi ati ko dro pour faire sur le terrain keke bani so akezoni na ti wa ko keke na bangi na kita kodro joni mangati environnement ti ya veni ti tene ni de beaucoup si il terrain il na ti amone ti ya de ti awara ba kodro wande bingi ne yati capital na pour forêt akesige de parce que keke so a de dégager ni la imu singira na ja ko ni la ko ni bere ja ni na ngana to ni la ba ba te ni la ba ku so le situation